Эми уруксат болсо баягы байкасаң баары тынчып калышты. Азыр мен силерге чакырмакчымын. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирбеген бирок жаш жигит бар. Көз боёчу, фокусник, мамасынын сүйүктүү баласы, естественно. Анча-мынча кыздардын 4-5 кыздын жигити. Алдыңыздарда Тимур Камаев тосуп алыңыздар. Алты. Саламатсызбы жеңеше, атыңыз кім? Зайру Греже, қанша килограммсыз? Анаң эле. Мен 48. Биіктіктен ұрып қойсыз ба? Иә. Биіктіктен ұрып қойсыз ба? Қол шапқыш тоқтауыз ана. Мен сізді шақырғаным себеп, көз бояушыларға ішенесіз бе? Анча-мынчасын ішем. Шөкеңіз бар бе же? Сүйкіңізді көріп берсем болабы, көңіліңізге толып же толбай сақсам болабы? Сүйкіңізді көріп берсем болабы, көңіліңізге толып берсеңіз шығар. Береді? О, Серебро, мен де студентке бұл жүрмейсі. Ежекесі, сіз отыру өріңіз көріп бөлі. Микрофонды қарамаңыз. Бірінші өтірет сізді қандай внимательный екеніңіз текшеріп көріп, бұл барыңыздар байқайсыздар, ежемді текшеріп отырасыз. Қана еже? Текшеріп көріңіз. Пожалуйста. Ой. Мына атын сап қойыңыз, иә? Қыздарға жазбай айтады, қачырда бүгін. Бұзуға товарым өтпен алмақшы. Амей. Мен ойлатайым, беже. Санағанды білесіз бе? Жақсы. Мейлі, сондай жемді қылсаңыз. Сіз бір жерде мұғалімге ұқсайсыз, Кесіп мұғалім болшы.
Менин да мамам. Анда санаганы билесиздер. Проводник кол чаап койгулачы. Эжекеси мындай кыласыз. Сиз тетигинде карасыздагы бир поезд, проводник келди. 2 поезд, 3 поезд. То есть вагон десек болду. Биринчи вагон, экинчи вагон деп санап көрсөңүз, караңыз. Birinci vagon. Sen kaçmada poyuzdan kaçsam ölüp kalmaysın. Kaçmaş gerek de. Poyuz toxtamaydı da. Kança vagon boldu? Kança vagon boldu? 2? Bola elek mi dagı? Vagon desem, deyi kayaktan bolası? Негизи түбүңүз дегендей. Ысык-көлдөн чыккан чыгаандар көп дептир. Ысык-көлдөн чыккан кыраандар көп. Ысык-көл мен үчүн да кеңме-кең дүйнөгө дайын тең экен. Сүргүндө током келатып, адашып кирип кеткен жер экен дептир. Көлдүктөргө током жапкандай, ак калпак чепмен жапкандай, акыры током ошондо. Көлдүктү караңызын жол үйгөсөй тайтаңнан ойнап айткандай дептир. Көлдүктөр билесиңер, эжекеси, сизге посылка бар экен. Сразу суралайын. Чычкандан коркпойсузбу? Эже менин көлүмө жараша келсе керек деп көтөрө албай каласың деп. Муну Москвага жеткирип коюп, муну ачып көрсөңүз эже. Ачып бер. Жүрөк жакшы деп эже. Ничего, чыга качасың. Жыйнашлар дан десем, Жоқ, пакет чыгарган завод бар экен. Көлдө. Мана сага уруша баштады эжем. Кашайтпадыбы? Эже, жаштар жакпайт мага. Кыйналып кеттиңизби эже? Ачып көрсөңүз, эмне экен бул? Жакшылап ачыңыз. Пожалуйста. Сиздин шекеңиз башка эмес бекен, элге көргөзүп коюңуз, 2. Охо, мына адам баласы ачып көз болот деп. Кол чабыңар эжеме. Караңыз, азыр тияктан алып коюшат. Анда эмесе, бул жерден жалаң эле кыздар отуруп алыптыр. Мейли, тетиги жигит чакырайынчы келип койсуңбу? Келе. Хананам иди. Ого. Адлет. Тимур. Мен Бейжиңден көрдүм. Ойлоо фокус экен. Көз боёчуларга ишенесиңби? Жок, ишенбейм. Точно. Анда мындай экен, лидерлер негизи ишенбейт окшойт, Могу жерден сулуу кызды көрдүңбү? Көрдүм. Түз кара. Колуңду бош ташта. Өзүң бош ташта. Эч нерсе сезген жоксуңбу? Кечиресиңби, мындай коюп коеюнчу. Шыбын таза экен, молодец. Жигит,